I'm the answer to your every cry. Solution for the way behind. I bring to you good news. I'm right. Oh glory, hallelujah. Angithatha leli thuba lehlena kangaka nginibingelele lapha enze nginemukele ke esihlokweni sethu se-Rhapsody yamaqiniso. I-Rhapsody yamaqiniso ke ngalokufisha incwadi yekukholwa yawo onke amalanga. Le ncwadi ke siyibhalelwa ngumfundisi lomkhulu, umfundisi Chris Oyakhilome DSc DD. Umfundisi esihlokweni salamuhla kungolesihlanu nje lelishumi nakuthathu usipha umbhalo lothi phila ngetulu kwemasu asathane. Incwadi yekuvula yalamhla incwadi yaLuka sahloko semashumi lamabili nakubili livesi lesithathu. Ifunzeka kanje ke lencwadi. Sathane wase ungena kuJudas Iscariot, labe ngulomunye webafundi labe balishumi nakubili. Mayibongwe inkosi. Aqala ke kufundisa umfundisi lamhla uthi Judas Iscariot bekangilomunye wabafundi labalishumi nambili benkosi Jesu. Wahamba nenkosi wevata imfundiso tayo, wabona nemimangaliso yayo. Kodwa Judas waba nebuthakathaka, bekathanza kuthatha lokungasiko kwakhe. Lokho kwamvulela umnyango ukuthi Sathane angene enhlitweni yakhe. Mayibongwe inkosi. Uthi ke umfundisi iBhayibheli lisitshela ukuthi Judas bekangumgcini mafa enkonzweni yaJesu futhi bekavama kweba imali esikhwameni. Lokho ungakuthola na ufunza incwadi yaJohane sahloko selishumi nakubili livesi lesithupha. Acubeke athi umfundisi labe kangakubone ukuthi Sathane usebenza ngebuthakathaka bemuntu tona letono latithandzako ukuthi amendise tintfo aphinze ambulale. Judas wacabanga nje ukuthi uhlakaniphile, kodwa kahle kahle bekaholeleka ekuweni kwakhe. Oh hallelujah. Imibhalo iyaveta ukuthi Judas waya kubaholi bemaJuda wavuma kubo ukuthengisa inkosi. Ngesikhathi yaholela emasotsha kuJesu amthengisa ngokumcabuza, Jesu wambuka wathi, Judas, uthengisa indodana yemuntu ngekuyicabuza. Lokho kutfola encwadini yaLuka sahloko semashumi lamabili nakubili livesi lemashumi lamane nesiphohlongo. Noma sekwendeke lokho, Judas akazange atisole. Qhubeka umfundisi uthi kwaze kwaba ngesikhathi Jesu wasabethelwa afa lapho ububi balesento sakhe bamshaya. Ngekumangala Judas waphuma wayodikhunga, walahleka komphela. Usebenza kanjalo ke Sathane. Uyabavala abantu ngemanga nekulangatelela baze bagcine bangasadiconzi. Ubaholela ukuthi bente tento labangeke batichaze, bathathe tincumo labangeke batijikise. Bekungasiyo inhloso yaJudas kuba ngumbulali, kodwa sono siyindlela lenebuthe lobuyingoti. Awucabanga ukuthi bangaki bantu namhla njengaJudas laboniswa ngumona, indvukuthelo noma ekuhawukela. Emadvodza lamanyenti lababulali, tigebengu nebahlukubedi anemindeni, batali noma bantfwana laba bathandzako, kodwa benta tento letingacabangeki bese muva batibuta kuthi ngikwendeleni lokho. Oh hallelujah. Agcina ke mfundisi uthi bantfu labangendiwa yimimoya lengabonwa nabanekulangatelela lokungalungi. Kungako kumcoka kulondvoloda inhlitiyo yakho. Ungavumi umona, buhlungu, kuhawukela noma imvukuthelo ukuthi kutfole indzawo kuwe. Gcwalisa inhlitiyo yakho ngelivi uphindze utinikele kumoya longcwele. Nguleyo ke indlela yekugcina Sathane ngephandle uphindze uphile ngetulu wemacebo akhe. Uhambe ngekulunga nangeliciniso. Oh hallelujah. Mayibongwe inkosi. Ngidawucela sisho umthandazo walamuhla ndawusho emva kwami babe lothandzekako. Ngiyakubonga ngekukhanya kwelivi lakho kanye nenkonzo yamoya wakho. Lo ngigcina ngihamba ngekulunga neliciniso.
Inhliziyo yami igcwaliswe ngeluthando lwakho, futhi imicabango yami ihambisana nensando yakho. Ngiyayala yonke imicabango lehambisana nemasu asathane, futhi ngihamba ngenhlakanipho, bumsulwa kanye nemandla amoya egameni la Jesu. Amen. Oh haleluya, mayibongwe inkosi. Kuchubeka nesifundo lamhla ufundza incwadi yaJohane sahluko se-13 verse lesibili, incwadi yaJohane sahluko sekuqala verse le-14 nelverse le-15, kuba seFesu sahluko sesine verse le-27. Ehlelweni lekufundza iBhayibheli ngeminyaka munye utawufundza incwadi yaMateyu sahluko se-12, sahluko se-28 ngesine, bese ufundza incwadi yaLeviticus sahluko sesine nesahluko sesihlanu. Kanti-ke nangabe wena usebenzisa ihlelo lekufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili utawufundza incwadi yabapostoli, incwadi yemisebenzi yabapostoli sahluko se-17, ufundzele ivesi le-22, ugcine evesini le-34, bese ugcina ngencwadi yetihlabelelo sahluko se-17 kanye nesahluko se-18. Ligama lenkosi malibongwe. Ngiyethemba-ke nalamhla nibusiseke kakhulu sisafundza sihloko sethu se-Rhapsody yamaqiniso. Mine ngifisela ukuthi nibe nelanga elihle. Inkosi inibusise. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafundza nathi incwadi ye-Rhapsody yamaqiniso. Kungako sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi, Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indodana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.